Ka kenhun ki amali ka Congress ba kentup yu ba Roni V Lingdo u Dr. Celestine Lingdo ba Gabriel Walang bat u ba Charles Marngar kilapan pau ba kini tersani bha ya kinongriam ha ka jingdawa penbe ya ka reservation policy bat kemilenti ba sarkar jela kan menjur bat thau da ka export committee kumbala terwa da ka party ha ka jelang bala khot yakran da ka committee on reservation roster bat ka reservation policy ha ka no phai singi ka lai putrik jumang arjar pulai ya baro kiseng san hima ha ka jela kini kinong thawan ka Congress kila ong bau saleng e sangma ameli na rilom garuru habau ong ban bha prapo person na ka reservation policy ya baro lai jai ban riu kata khasi jantia bat garuhi ka pen i bau kwa bandon ka jingpen be ha ka polisi takadau kamdai ka basuk pencurai kerki mentah pi long pi demographic experts iban pe ya ka jumur beri kuta ter economic constitutional legal social. You have some demographic experts, economic experts, social experts, legal experts, constitutional experts. We come on Dr. Celestine. Kani kalau very sensitive. Mentang ia perkhat ia constitutional validity, legal validity. Te nang ta pangis komen committee kalau muncul penat ke expert committee nomor kawai ke political party kena laki jong ki views and opinion. They ban share tang from one angle let's say constitutional. Maybe it may not withstand legal scrutiny, social, economical. Kano kebangiran ni habat perkat cenai. Ni mak mencurai kerki kendit kensam. Jadi nak tak ada buat ka suggestion ke mangingin ai sya kaneka committee ke balong chairperson ikom amperin ngin saya syong but kai ke bangi suggest ngin saya consult dulu but ki lawyers ki bade ki jong party ke joni kadin jong kata ngin saya submit ya ka suggestion ke joni syaka high level committee dia kata ka suggestion bandon ka ngam ka high level ketika expert committee ke bangi suggest mene committee kalau menjur tahan reka syong pat ka sorka la ka menjur ne ame kata baru ki political party kinsa formulir nane kinsa shna ki suggestion ke bamaki ki kuat ban ai halor ka jingkela ke baki kuat halor ka reservation policy dia ki suggestion nane ki jing ai jingmut na ki party beper kata ke expert committee pat kansa pule benian la kaya sya ne em bat ka constitution negeri India kebaniko kebaar kaya sya ne em hakmat jong ka ai kini ki arteli ki benta ki de ben long acceptable ke da kali ke jogi padon ke jing syong lang bro saumut ila ya syong man gas zaman gas ni ke don ya syong asin laisin bagi perkhap sini ba ya ni kam ko khia ke syong ko jak pendre ko jogi ni ya ladon ke jing su khia lor kani bagi kershan hiro ya kani ga ban review no ya kani ga reservation policy na kam ta ke jing ba jong ga jak pendre jogi ko sama ki jogi de mentaka singi so komen ba boro sangut ni liadon ha ba min pen power ka engkeng ba chalsu la pen power la ka jong ba roni la ka jong nang tai Dr. Bombo la ka jong ber kani ka jingnya pen power jungi la ka jong ka kamdon ka kim yo i ka ta ka jingnya teli ka jong mentaka singi pen wanra ni nang ba yo i bangi lo ka we kamdon kano ka bangin yo fair na yu we lo ka we agwagin ya chakmat na ka ta ka lawi ki kun sama ban review no ya kani ka resolution kestan ke ba kalian ke jongi ni pau shai kata kalau ba de hiban review kata te ngala banong wat we perlu MLA jongi negara ru haba ukren ya tu we piong manevan mo making it combine 80% karo kasihan jantia ka bomot bokwa pan review long very clear ka bomot menta barasan ngot gidan ha keju ka jengmut ke jongi but even review itu ni kata kadai kubur bersai kada sekipai bak jong kejala ke jongi keberi ke jong nyotra ke jongi dia nak kalian ke jong ngam don sukun banom la ikan ki perlok sekhmat ngam repeat de tanggawai ke ba ngabu ke jeng kepat ni nak kalian ke ngelam ke bagi pai bak kila jiru ni have study bah nam ta kalau ki pai bak dengan dan ke jeng kepat bagi pai baru kindan keju kejengmut kembali dan mangi bamakiro kim day ma
ban kerki palat ye shalem kata ka de ke jengker pat na le so ka kin ye shalem ya ke ke ba kila jit ngi knong yalam mentali le kam de shoot ka kam jengi ke kongres baru khanye walang hajuk banyak kra menengi don all party meeting ila pen so lala ki jong ki so ki jing aju mut ki jong ba nge kermens khamba in poi hi hauju uthong lada ngidon ke jing itli yang kwa ban ai ke khubor ba ki pai ba jong iru kim dei ban sha elam bakla hangno ai lat lem mingi kim dei ban don ke jing so ha bang ong taru namar ba ngiru ngidon ke ju ke jing itli ke ju responsibility tak menda ke jelai